Kad je komisija izašla iz auta posle njegove vožnje, bili blijedi ko smrt, ko nišani. I? Jesam li oborio kakav rekord? Mile majke, ti nisi normalan. Čovječe, 5 pešaka si umalo upalio. 5? A koliko imam pravo? Ali drugi put je bilo još i gore. Nisam ja kriv, rekao si da skrenem desno. Ne odmah, Milane, ne odmah. Na raskrsnici desno, na raskrsnici. Aj, dobro. Eno, brisači. Jutros otišao da polaže 3. put. Ma nema šanse da Blento položi. Narode, Kufe položio vozački. Položio si vozačke. 3. put iz prve. Sad može Kufe legalno da vozi. Eto države u kojoj ja ne mogu, a ovaj Blento može imat vozačku.